Yeah, it's happening. It's going down non-stop. Zukwaitea. Tengazi 3 September 2021. Hanenge varende waterfront Nandoni hapo ndi kwamba listening session na uvaha album Chwan yamba ya gomba komba makazi African Queen. So kwa na listening session inawori itadwa na performance uva kama kazi na vamwe banji ndiyamba banji wabaimbi rasozero na MC ya hone ndiyamba hangwani na Clement Maosa special appearance from your favorite celebrities. That's for the celebrities kusokora wamrasuza hone vachiko penyerera voitazo lazino zafi ndo dinakisa vo titivator arava kongo jena vasongo hangori apa petu entrance di 200 rand pezi ndiyamba zwinwiwa zothe zoziko rengisonga ngomu hanepo and then vasongo hangori the lockdown or the covid regulations the followiwa akosoko jena chivio chitameni so arava konda tikiti bone vasango vachivirera arava kongo uri vapane space yapala vana vafonere Kalahari waterfront hanenge Nandoni dam ka 081 214 2445 ndiri Kalahari ini waterfront Nandoni pakoserera mini. Let's go celebrate ndiyamba album ya African Queen anene ndi African Queen ndiyamba makazi sunuza kwamba zori kokoba deluxe ayo number barera pezi ka album heno unika strikes zimwe zinenda no dzifanyana hebona iko tsivura pako dibudisa. So let's go. Areta zvinero dumangazo avenda ritikedzane ripushane aredi chezoshosarazana zindwa dzan necessary man and minizi ne ngadzina ndidoka nswana ndi mwana ndo mahongoni ndicheri Kalahari anengei waterfront arithuwe nomboro vachida tikiti 0812142445 ndi makazi udova aku disera yone the listening session ya album yawe African Queen. What does that mean? Hangwani chidachiona ndiyamba lali chamba chidachiona ndachitanga Clement cha skimza so when wakatoda mi ari China ngati 3 September ne ndiwafuna zone amara